Ajde sine, ko je najveći frajer u gradu? Dobro, ako ne računam... Nemoj, odmah odgovori, ko je najveći frajer u gradu? Ja. Ne. Pogledaj na kog pokazuje. Daj se malo pomakni. Ja, ne može, ja. Evo sine moj, ovo ti je najbolji primjer. U centru Osijeka pukla cijev i niko ništa. Evo, ljudi prolaze, niko ne reagira. Ali kome se treba obratiti? Pa valjda vodovodu. Pukla cijev u sred grada. Gledaj, ljudi prolaze, niko ništa. Ovo još tamo, ovo mi je do muzike. Šta je? Pa evo i druga pukla. Bježmo mi. Ta druga. Oprostite. Evo sine, ovo ti je drugi najbolji primjer. Pogledaj. Pogledaj ovo veličanstveno zdanje, jel vidiš? Vidim, da. I šta primijetiš da je još uvijek to šta od cigle? Da, cigla. Jel je od cigle? Čvrsta, da, ona kvalitetna cigla. Stotinama godina je ovo od cigle da se niko nije sjetio da udari neku fasadu, neku šeranu, lijepu ili silikonsku pa da bude limun žuta ili ljubčasta boja. Jel ono kebab? Ko? Kebab. Šta je to friend tvoj? Znači, molim vas, godinama, stotinama godina to stoji lijepu fasadu silikonsku pa da bude ili limun žuta ili nešto. Nemojte ostaviti ovako od cigle stotinama godina. Da, šteta je. Evo sine, dobro da smo došli, vidiš. Znači, prva stvar sad kad dođemo, vrt nam izgleda katastrofa. Uzet ćemo lijepo teglu ovako i posadimo unutra neku biljku. Tamo je za jest, tamo. Žar! Aj se smiri. A šta je, zašto si to naručio? Samo odlikaši piju koktele, a djeca piju žuti sok. Meni si ovaj naranđu, još mi je čovjek predavnom cijedio. Ja sam htio cijeđenu naranđu, onda on predavnom cijedio. Pa šta, a ti imaš luksus, kako sad? Ja imam i 50 godina. A ti imaš, nemaš ni pola. Ja imam... Znači, žuti sok, dok ja ne kažem da možeš piti alkohol. Nemoj to ni gledat, rekao sam nema alkohola. Evo jedan, molim te sam. Šta jedan? Pa jedan da me malo, tužan je dan, tmuran je dan, daj samo jedan. Dobro, kad bi smio, koji bi bio tvoj koktel? Pa, margarita. Upala ti kita cvijeća. Ne može, žuti sok i kraj priče. A možda... Marš!